Sngap kumno jubab Hakimi haka press conference habakeli syapang ke Fran haswaban sedang kajingil kai jungki Persya ya ke Fran. Haswaban sedang kajingil kai quarter final jong ke Morocco Persya ke Fran. Hakimi kum utau kapten jong ke Morocco lalai ke press conference. Pada ke press conference wai uri putar ula kri Hakimi daka baong pisno kumno ya ke jing sapriang jong ke jing klan jong ke France hakilat petai kubor pada ke social media bat pisno kumno ya ke jing don jong Kylian Mbappe bat ke France daka ba Kylian Mbappe menta ula la mentap pragol hakan ke FIFA World Cup. Bat uri putar ula banbeng daka baong hato ke jing klan jong ke France kan bu jing man ya kerukum perkat jong pi pon wan di kai ha kane ke game. Bodo Hakimi ula jubab de ke baong daka baburam ya ke France kalong shisha kata ke tim ke baklan ba ha kane ke FIFA World Cup. Nomor nga katib ba kirang ya kai jong ke France nomor nga yelek kai pat ke PSG ke badai ke klub na po France pat pun kirang ya kai jong ke France kide ki tim mit jonga kum upar kola uduwe u Osman Dembele pat kiwei ngalak ban ong ba kayu isisha pa ke France kalong kata ke tim ke baklan ba hakane ke FIFA World Cup. Pat syapang Mbappe ulong shisha uta orang elkai u baklan ba namar ngalaya lekai ringkat bat Mbappe lakat to katne samoy pat ngilala aruban job katto katne ki trofi ha ke PSG. Pat Hakimi ula ban biang dak baong Mbappe menta ula don ber Real Madrid paling ba ka jingla jung panil kai bah pat ka klub Real Madrid pat mentaru hakane ka FIFA World Cup ling ba ka jingla jung panil kai bah kat sabu jing ma bah ya kirang update jongi Henry Hakimi ula ong wala da ka France kalong ka tim ka baklan Henry Iwan sikane ka tournament Iwan da ka jingkerman pat ngitip lupa balada ikwa ban poi ka thong ni ha banil kai Persya ya ki tim ki baklan bor kum ka France. Pat Hakimi ula ban beng dak baong hoj wala ke France kalong ke tim ke baklan pat kadon ya kirang elek kai ki bapau Henry mangiru ngine elek kat bala la ijong ibut ibor ban yakun Persya ke France pat ban yok khur ya kanam job nomor kum babarok ki tim kiwan syakane ke tournament kiwan ke jingkerman ban yok khur kanam job kum ta mangiru kiwan syakane ke tournament kiwan de kemensim elek pat ke jingkerman pengin yok khur ya kanam job. Te paralog pisngo kumno ya kani ke jingkren Hakimi parhato shibit minmit haka porsi siteng mano try ban yok khor ya ka nam job ban yok rong cha ka semi final banang jan sha ka thong jong ka jing job ban yok ra ya ka FIFA World Cup. Te paralog sa drop prediction jong pi hapo ka comment section mano try ban yok khor ya ka nam job shibit minmit. Te paralog mentaka sengitang kini ki video ki bakendiat kublai shibun.